eni gatuku mekairende na mitambo muthikiria na yembe wa gukuma na tharakanithii kwa kuthungira kana gutonya ndena imenti gatutonya kairende na mubango twina agende na studio bara tukaria muno bara baromete teen for ito Rin for Teen Mothers Foundation. Bas karibu tena Irene. Asante sana Frank. Na niko na mwotia wewe ngano jina mkuru mwegwa eta wate. Sara Karen David. Wewe sasa Karen David? Yeah. Beta Irene Kinyakovia. Bas twende tu na mbele Karen ntukume ida irugitie muno. Ikubwa bwe lokete nikire anabana abo kuthomithia ikubure ngwa. O skuru arere Greenlands Girls School. Ndarene market, ndarene market njira cia Nkuvu, ndarota Kinyakuvu. Yes. Place witwa Kang'ethe, Kang'ethe village. Yes. Ana bomberie we na bainge muno na nya babu bakoya na tumwiri tuninkiri. Already bukarete uforo bukarakarete muno kana nende tuna 2 weeks be ko enroll actually para turanjirire school this term. Yeah, school sie kururo. Na kuna yes but it were never for so long could set up any problem so to kona immediately to aba enroll. Yeah. Kire anabu wonde no tubure na maita maire me amwa wata mama mware uyage na mwana still so tu we muwanja okeda na 14. Yeah. Bomba kubalera hata na irio burutako kaicha kumumbecha mukoni bwe sponsors kana atongore vadirikari kabato toduria kura. Frank, so far tutena sponsors na hivyo tumetembea Rware au studio kienda trombote dio but tudera tuna well wishers na nyanto pantura baba kona need. Yeah. They know bieba kule they know ibienu kana kwa mtu abuletere kizibu kwa ngani tuletea ote mtu bora tuletea so far pia na baba kule thai tuena okay, tuena autolisite skuru. Mama autolisite skuru. Obu kombolete. Autokombolete skuru. Yes. No mbete kuithire to provide na irio. Ni mama mwe mnona inkumushokeria nkatho. Gasheri areta honorable mheshimiwa Gasheri. Thank you so much for your kind heart. Nowe yire atona bona tuna need na one of the directors to na mo partner na batu na tutethio ra komba. Yeah. Mbeche buri agatia inipo kombolete ri. Mende gobutina support. Imo bukonu aku urutangirichi aku kaba. Mbukonu yetu na board members na other friends, well wishers. Yeah, ibo tumbete kuthira tukiaria abo twachanga something then tukarea. Turete only 1 month. Next month tutarea but turete kwaria na Gasheri no to list the place. Na pia tunenya support ya Purity Gikunda. Purity Gikunda King Greenland School, this school we mwaki in group of schools in different places. Tuna Greenland Kisinya, Makueni na I think inge Kilifi na Umeru. Yeah. So nyabo bedrete be to support especially the director Purity Gikunda. Thank you so much. Good. Dena kontemero no kwere tokure na matininjazi mono kwata mimba baje mapema. Na imbia ntungi bakanja kuwa ho iburanto bawe wawe na challenge ya utia kuria antu bakwe na mbesa imbia courses yongwa ya anabaku ya mimba Frank kulingana na research yetu tuana tumwali tukuletela a lot of challenges na hizo tumabaka think of that kind of thing. For example, asiari ba neglected tuana tomno pombera upakona musiari o mukuru kana omwekuru especially the place called the Gembe North. Okay, there kana ke class tuweke class 6 kana yani kakasetroka mtoka nene kwa kironya nyumba kando musiari atenda umea oya kuna urofuatilia mwana oku every day umeana hata kungoa along ogiona asiari banegiletre kana kawibia kore age ese to muthaka okurete no wona kama wale karaka kinyere ara no kakani depend na tumatumizi tonge tokana kama wale na hata kama wale ukakethia no kakaeta kaswe mto kakasinya neana neana rera ira akatha kwa ngiri maisha yako unaona again kuna a lot of poverty na ukia yes no kia bora
kwa siari bomo kinya kwitona to orphans na tona to orphans maybe nya batia neru atu kinya batuteka era kia in that way kana kakasiwiriria means yes bantu dana na rengi mukaitona to tena bo ba litana betha bamenya self worthy na mtu agemenya self worthy yake onto for instance onto ni miote ngasi ya manata no tioma mtu agemenya self worthy yake kwina limit ira ekira yes ya ende weekend kingi na twaromba inyari muna skuru bakaitana twana to antu ya ina na bamonya batisielewa prima pati osimenya bao education is sex education arimo babati obitana no kitona to no bakethabe na counseling yes sia twana to nde challenge rasi tomato na to tamanto ne amuno pombere ni poverty poyeli negligence ya siari yes yani mosiari agetha tena ati ufuatilia mwana okay ona sometimes ukatoka na mwana akuingatira chukuru chingi na mairia huko lakini ukoteta mtu wa bonda mwantu anduthi akamwira wangati mwana mairi chankurumi kwa nyango kamate mbera amwira chukuru akamba mwire kanyomba aruthe 1 2 3 achoke amwire chukuru ira akakwenda kuimba nena hana kokate ko mya manto sex life mwana kate ko elewa manteo mure man ka bibwa ate ko maybe biendelea after that because ari bobongo bate that open kitona to achari bakana na nyamba kaberese kana nyari mu lakini no ko the life you are living currently frank kote ko manto ya moti ani kuitha mwana ni wakera mwana ko kariona impact ya ko with the sex ni na ibona bwibo kana me kwina mirimo kwina twana tu kana kanine ndaka me aka 30 na ta ka thwani na tenya ka feed kana ka ukage na ko mwana me kana kambere ukatoka rumandere mende kambere we mure mono na uti soka ya rengi ari no kana kana kawati kana kati soka ya rengi no kai keep onto ko me challenges ya ke ndete ka kilogera uzuri ndo kwe chukuru ndathira primary fulani ndaidethera arimba kibathomithia pura akebera kwira wore wakinya adolescent wana kwambiria ageni bambia kuya kwe into ite wata pand watia kumeke na bakono babatie wekira na bakanengero nguo kirasini akitu moyo kamba kwa oya kamoyuma twalito kamba kwa no kinya to moyo to bati kulita no onto iba watu ega twana kwe awu to moyo to karota wekia pand no wala counseling education ni I think ibati witano aponde unaona barutera bonde mwere yo react in nature mwere no yo react good paka menyora yo react oba pati kwethia atia kumenyera good tuchokere kwa Irene Irene mbije mono kwena challenges ingi mono kurukira agu kiria ana baba na kuona kurubabu na ana baba mbie mwana ena kana yake nangoti yani lazima mwana ajwe mwana akabindi ajwe mtu wenu mwana akajwa nukamurira bisi ibo bubangetie kwa robe basare kana bukwa bathome bogu free challenge ziko kurukira kiri program yenu. Okay, Frankie tukulukira so many challenges as a team na watu kumenyerana babe skuru. Number 1, tikatuna road resources. Imu kona tutonya na tukaria na friends. Actually mbere ntaulwa tariki 22 June next month. Tukethira tuina team of friends na well wishers. Tukethira tuina trip. Eweta mwaka skuru. Ona na bau na tubaikiria utethio na tupatinete na chairman wa Rileza aletwa Steve Kanyanya ngwitikio kuwa yes Kanyanya Kanyanya no kethira alindete team of friends na well wishers tariki 22 June mwaka ndare na usukuruwa na bobare kenda tweta tubatethia na batotethia bo bakethira bena bo so no ndombe tikolo no ndombe antu tariki 22 no batunjoeni tukethira twena bo tweta tukona na bato abariri na twabatethia na bitu na bitu lazima mbesa kinya nguo bya kurea pampers sanitary towels na nyama uku no to best school yeah to appreciate amona challenges wenu Irene mbiye to mwari to no tukuwa to myonki tu bado dorewa kwenu kuona kana kenda kumaruka kodi kuona mmoshore kana bakari ebe ibale na to innocent kana bena tutabia tu bado stila mona kubatuki
kwina ana very innocent kuna ana willing kuthoma na kwina ana baba ingi abariti kiene ukona mwana ariti muci na aroi emwe kuro mtu oye kuikugurwa ikugurwa na mwana uyu uri emwe kuro mtu you can imagine mwana utaniti miaka 17 so imagine ro kuriana mukuru ku always botiana weta skuru orende you are sexually active so tukwithira twina hand time no kundili na ana ba so no mwanko kale abonde ndio kana kubwithwa no ndio ya sure no ma so no mwanko kale abonde obeleze no bonie disadvantage ya kwithira cia kwenda sex na bangi no mwanka babethire ba start of family planning no of course bara kutithi family planning they will end up bakiona ana ringi ukona mwana na 18 na ana batatu ibo kubagwithiria family planning tutanjiriria no tunende tuna 2 weeks no mwanka tuve kire ke counseling bede family planning utipo force dacia witoka area client achuzira kwenda no kona kithira ye good for them so tiwe turastartira family planning na no riku security chukure no ikarakaria hata ibwingangeti kana mwana no maruke kathia akaura miana babore tuingangeti yana kwena a lot of security tuna soldiers wakaria skuru na but no kumea franki nya wena security mwana akawa kwenda weta na ikankwenda weta na ngeta utona bokoethia no kawa mrelease no nto cause commotion na kirita unfavorable environment kiriana baba kwenda kuthoma plus utombo force mwana utukwenda kuthoma na hivyo ntungu kuriba kuninda a lot of counseling alafu kwa kesi ingine turare nio icho kwa mwana umire skuru sign cia mutwati mwana wa kuya skuru 18 mother eyana mwana we na mwana I'm proud of you girl arori mwari unenda kuthoma sana ne ya skuru eko ya to approach na to motethio to motethi kwa tuka kwina inonthaka inonthaka ate kwenda mwana ureta ate athoma babanga papulani ubakia deal kenda be abaya kana katini mathola no kuma we musiari usunira kana wa feel ilio mwari weta ka reportera management eko reportera management ilio to aire alert na obu inanthakea eko ya ile atiro kuona mwana basoka enda ukathukia ukumana ye kuyukia kaneta ako kenda mwari uyu atikathome ende as much as tukwerio tethia somehow kinya ciari na musibo changia situation yana baba opitia imagine inonthaka utikwenda mwana thoma na uyubo weta mwekuru mwana utina nya ID kana kanini aya bangi na bwana ba report skuru kwa tuka arume boiba kuyambi kubayuke skuru na hivyo nto kuromba otethi kumaki Sinjei Martha Koome na Kithure Kindiki na other commissioners volelie bomba kuyukiria antu baetagari baba kura twana tunini nontu Frank baka watu nyantu batano aki baka kagutuka ya ntura nguna muntu amathikiritie na arantere ida aumete ndere cha kimongoro kwa muntu eburi athikiritie kwa mame kwa ndira kana mucia kana kanini na kana kachere kana no mbende kuira kana na buka baetige kana baingire momo ngaba kuna ngia murigo Thai Frank to over 16 mothers na to over 16 mothers already to blockade over 210 mothers no to situation ni overwhelming watu tutena enough resources tutena food byo tukukwira ria tutekumembia na baba kada royo so we are struggling lakini ukumemo no yukerie you have to carry your ball to the head utombo batanjirene no to ukwasia no kuringaringa obisi ni mwari tukirombo tethi ipo approachete kama na kaunja mero kabla mwangaza kana seneta Kaduri Murungi kani nyama mpia bunge batu na mbesa abunge betu na MP be na mbesa na byo nto kubaromba no nto era sio bamiti kumbuka appointment ba feel so ndi baromba ukimija no nto kweba ibandikire tena ketha batandikire tha bakero nyanto bangi to baromba otevio at least kwaria muno te kuona situation kutetethia windi baromba oteti ba make a visit bete bona wana bobadi no nto ni ana ba different counties tunenya badara kanithi ni ana ba different counties
na constituencies be yaundarene Kang'ethe Village bokumeke Greenlands Girls bone ana bau 1-on-1 bone biana bo bopitia na batutethie anandarene kwina marigo maingi muno marigo ibo ditabo approach ya turi wa ntutu nyani marigo mena abatie thina anakenire ndakenie bendete marigo mariara muno na batie thina bethoko kwe marigo bote magwana marigo makaina turi kau at least bukabanengera eriera yandarene. Okay, onto sai mea bekora biti toana tokura tini madhasi bakore. Tini madhasi very different me. Ana vamo stile vera marigo na misere na serious. Na dengi benko kuira Frank kuire ana baba kia skuru tolele the education part of it. Lakini to edira challenges. Na mbere kamba mbeo sokeria kanyankine level 4 nkatho nontu ibairete otutethikie ruterero health nontu ana baba raciona daily basis nontu number 1 bena be malnourished na malnutrition yani bate na nutrients yonde cia mwiri ndi bate kurite boya so kwa tukari mwana akari we week na immunity week na no karakia for so long so frequent so yoro turarina na hospitali ruare bangi be hospitali ni kama it's almost every day na kanyakine level 4 batano ibatu baratumete nyelthi workers bo skuru be abona na bau na batutumira nutritionist ana baiba kwendenya supplement kanyakine level 4 tina supplement usiana so inkuromba bonde ba mombo kuthira bena supplement batutoyo tethibu kenda na bo bomba kuria bakura boya and also na ba mone na malnourished na kwenda special diet na chijo diet so far tutekwa fund special diet bito kwa fund bito na bina biana babomba betate nyakithere bomba ko ekirintiura tute barumi muthere no to kana baba tini mother ibare no muthere bakara muthere mbati nyabo no bakora bya kore bibieya but what weta uzuri proibo weta bukeni ya no to tumbisisia we have strength nima utiaka nywe kali kwina ana bakuna ana baba bakoya ana ba michi na kwina mtoku wako ai ana no ngena mwana ndano tukadhukwe na tomba kubera no tukumtoku na nino angera ko ndinkuona ndinwa free no Frank no to ke support mwana tomba to kolele kesi poya mea to support mwana umetawel family na nasiari wake bombo msaidia tu saidia less fortune unaona na tia kwende to encouragement ya teenage pregnancy no ra Frank no kona anabai pena morio yo no atura siawe yo ba kweza kwena maisha ya kabwa unaona si eti kato bayogasi atoba encourage we manto yano nontu meantu bebele temo muntu nakaba ko wanyu kana akwa hana nyunko ya no atia nkatezu kana ansi ale kana ntonka tezu ngatezu imekona to meneni na kwina kampani yo kuibwa meneni yo itata inukwa anti government na to meneni no kenda ba dungira kenda ba gutetheri Greenlands a group of schools kuro bari na manto ya unboxing ya Teen Mothers Kinoru Stadium na ino twetere tomenya navo nda approach Purity Gikunda na Purity Gikunda batu mwetu yare wika sibitari ruterero egembe no tutumbisisia egembe ne topete but turia tomba kuona structures twasia iro twetere ruterero imenti iro tonanire na gasheri batulisira compound yo ria no ke compound yo ku screw yo yare yo batitarara kovendira ingo so kuna structures na tona ito zambetizi na alafu tukware na mheshimiwa yo tona mheshimiwa akona utu she is very kind na she is ready to help iriende to startere skuru wao na Frank nyabya kora bibi binge bire yawaniana bau mheshimiwa ashari no provide no toya no tube na munda ibare mite atura antubu struggle kuna Maria ana baibaruero ibare veri na nyawa na kwario tutethie bomba kumba na
I'm very grateful Kasheri. May God bless you. Kumtoto Boniface yagadu atire. No boni karenji ana abu nini mbere bagiana bakauza family planning. Panoto nini? Only actually in the nurse as a professional nurse, bombo mbakwa device. Nina mwana ere sexually active. Actually never to start a family planning. Kwa kena mengi yana 13. Wote kama kana kika kwenda. Of course, from 9 years wait ambere. No but buanka mwana ere sexually active. Na atomba we control. No to at the end of the day no aeta. But kiuriki yako ni atire to start mwana family planning. Yes. There are active cases. No kumeno bunya o cases ya teenage pregnancy singite. No bu cases ya mukingo sikuingia. Ende nye there na family planning. Kone atiko ya mukingo. Bando atiri ya mukingo. Na tiba bengi bakenda otumira CDs. Yeah. Na inkume wono expert we daktari. We expert kabisa. Mwana oyo atumia family planning menga 13. No kuona probability kwa mwana maisha ni make. Atena okay, it can depend na type of family planning. Nontuku sio mono, bengiti na no mono. Atumira na no mono, mwiri utisinsia nothing will happen. Lakini tukurieria mimba, tukurieria mukingo jo. So if you want to kuninda a lot of counseling, a lot of empowerment na mentorship programs. Iro bakaingia wangi nyoko tukiandoa mukingo. No ukabaleta kabaikira uke wangi. Kwe in a company, but you don't know proposal about support that initiative. Apart from it, the county government. It on so many proposals, but to turn a feedback or in no but we are hoping for the best. Amo bunga kuruni na konti ya Meru, Kailemia. Mama Safi. Kailemia impa project ofisi ya Kailemia na ipa tuilite batutethia na mama, thank you so much, we are waiting for your support. Totethi bwaku na ti Kailemia kino ntutu nenyana batharakanidi ndaromba inya women rep batharakanidi Susan ija auntarene one tunanyari baku wongo tutethie mama na pia ndaromba inya Ngekuru kuna so prominent women in Meru County kina Esther Murugi, Martha Koome, na bangi baba ingi Priscilla Kiraito, kina Berede, Kajuju, all women of goodwill. They visit Yanabao, Baba Tevi, and to their mothers. They understand what these girls are going through. They babone, to Verabamba Prochia Erin. We are found our in 14 Mothers Foundation. The Baromba to make a site visit where the born Anabao. The moment the born Anna, then they will see where they can chip in and help us. Good. Yeah. Anabu nabo Pampas Guruta, Pampas Napant. Pampas. Kana baira iba tiro kana muda tunitu. Apana. Ibe ya Pampas. Bele tuanziriri tuachangite tukora some boxes of Pampas. Na kusinya to ai actually branch ya Equity Kovu. Ibe ile kona na bau last week. Na bato some Pampas. Mtu ya bona abatire nya Pampas yumbere kithira murungu akaleta another well wisher. Okay. Yeah. Mbere turekira ntutame gaikotira tene muntu kwa mtakuwa kuanda kuzo na nabuno mbere kubateria ita kumutera kubatete na mpempe mungao kitu kionda ilio kanenya mbesa kana ni tawa sukona kwenda mwere sanitary pants ni nambere kubutumagira ni aku kana kwina ina specific kene mtu bali na undu mbere kole nago muno antu muba kungutwa kenda menya nkale nawo nunkale no kenda ntumaka muchango wakwa kana mbira kire anabu kubaliungira okay kuna several numbers mtombo trichiasyo na nkabonya pembile school na bomba kutumotethi boyo nto kwa school fees na tuna namba mbere ni namba 7 25 591 451 na 07 21 51 68 13. Alafu wabombo tu supporterenya na school fees tuna account number school account number ni paybill ni 51 21 00
account number ni 2497111. Chokere rengi paybill ni 512100, account number ni 2497111. Lakini huwa nikana namba mtu nalinge wakaranya nkuruki kera menya myakwe mtu wani nkwenda kutoka kukurungira chukuleni na tibyo turo twinde no bakaringa namba no babo pokadana nabo kila kitu bari bakaringa 0725 591 451 bakalionga batoe mpempe batoe misere ikwasie marigo pampas sanitary towels maukuja kuthoma nontwana babe skulu na bakwenda nyama huku tuka pressure kenya kama mbere tumaruka oni no ankwenda kwira kira beto asante sana ntugo tubikira na kintokea Catherine 14 Mothers Foundation. It's not tikintokea mtu binafsi, tikintokea community na rera mtu miako anto bamwe frank bawatre mtoke na person interest ute person interest tunasio patue tuliongea la skuru yetu kona situation urekari. Good. Irene mbere turekio kanyuka mwisho. Bakumba kwa gituke ane banda ntu kwa Irene arenda kutuna kwenda giti kanyuka mwisho kana tiendo gukwa tu uni bombo bakwira athikiria uni am not a politician. Okay, na tena political interest. When they are here for the community na I believe we are the change. Na bungi bombo bakwa encourage anto babengi itutharima sana ukolo inja na umite ntu nimba titangu Nairobi lakini nkorika na ntureko kankuromba bonde baba thomere murungu arabatharima mimbi bareta outside the country mimbi bare ya Nairobi barika nenja nontwana bari mo barioria ndithoma kare yao lakini the moment ndeta ki matora bambona uni ndathomere nderinde nasi barenda kuwa nya unyanka thoma mpe nasi ubo Irene nuko na maendeleo ya Irene arathomera arabuithia lakini ranka thoma mburire Nairobi utewo koromenya kethira umuhimu bwa kithomo imbi nontu barekia kwirwa ana baba inge bena a lot of illiteracy na illiteracy ni otumenya bale osielewa the moment beta skuru bakomba kumenya their worth na bakomba kumenya effects ya early sex. Good. Nato kwera tongre bond ba kuthikirite ntu wengi muno thikiri monde banko bandikiritie tendo bera to encourage teen girls to bariria kenda batikae teen mothers na teen mothers babonde bandikiritie ndebera kona mwana onu itiyo mwisho ywanthi tiyo muthe ywanthi na muciari kethira wina teen na mwana kuonete mwana ni wa muthura moni metire meya mwazepti omuritane kenda yake oneli kibara bangi atobera ndi kona mwana ni ndakulukire 1 2 3 na actually Frankie yoko na tukiempower teen mothers kenda batura bonele teen girls kuthira we teen mother it is not easy because there are a lot of challenges. Sure. Thank you sana Irene ntiongo na kayake tukabuita bora yankuruki pia budharime muno nkera baba tutikire timo bora siasa wenda kulinga siasa muno angakuwa ninko ndabo mpakura turenda kulinga kura thongira edike ana baba bobatethie ikinyo ndo sene ture nilisaidia ndairire mkunia 80 ciana ndairire tutauru ciana na tukakara tukua ukweli Shandra Kimweti wa Sodimenti uli support nani eno wa support ye kawira mwangaza toraba tutikire tebuinde tabadhari umira nibo tedia nabara ibu atu twinde mwana itawara wako tukona ntwine ngeri